Ninkutangira program y'obuhingi n'oburisa omuhereza ndi Prevence Kampur. Erizoba turi omuri nyinya yokubanza omuri Bugonji omuri Shema district. Twatayira Stema Farm. Aha Stema Farm egi hariho ebintu bingi. Hariho ente za dairy, hariho bull fattening, hariho empunu, hariho enkoko, hariho bume, hariho ebintu bingi nk'oku turikwija kuba nitubireba omu program egi. Program egi ntwija kuba ntureba aha muhingi w'omutaano teri nka program ya burijo yitu tukora ebihingi n'oburisa. Ntwija kuba ntureba aba bahingi abi turikutayayira ebintu ebibagisira aha famu okutaana aha famu ezindi n'ebintu ki kandi babikora bitakureba ngu nabyo byabasika. Guma nanye oyege nanye omu program egi obuhingi n'oburisa na Stema Farm. Nashemererwa kubakira izobera famu egi. Famu egi nibagyeta Stema Farm. Nishangwa mu Runyawanu Chamarari North Ward Bugonji Town Council mu Shema district. Famu egi katandika abazire bitu omu Rwenda kinana na mwenda. Abazire bitu abo bakamba mweta omusha akamba mweta Mbaga Steven, omukazi bakumweta Mbaga Margaret. So together their names formed Stema Farm. Steven Margaret bakora Stema Farm. So nirigizina rya farm turuho Erizoba. N'ebintu ki bitwina farm egi? Farm egi twine projects 12 konka muzumwe muri ezo twineho dairy, twineho piggery, twineho apiary, twineho rabbitry, twineho fish, twineho na n'ebindi crops, forestry, twineho na coffee na n'ebindi mbwenu. Katureba ha management ya farm egi twareba ine ebintu bitari kushana. Aha farm egi ebintu ni managinga mutano. Farm egi nko kunakigamba ekabetandikirwa abazire bitu. Abazire bitu tatayija yafa hasigara ho mukade ni twagire kugira mu byo kushoma. Farm eke projects ibiri zonka dairy na ortoche matoke konka bija habaho transition ni twizero management nkanye nyene kujimanaginga right now because I can easily oversee projects zona kuchiro mukado wizire na kura konka twina abakozi bingi abakutuyamba buri department ine uri kujikurira then nyondi ni nka oversee a general manager. Ibanka overseer ko kwimwa mukasheshe nice cyo gukora farm turabira umwizoba ryawe gacete ko kwimka farm nimbanza na checkingana nabambashemirire kama nashanga bamara kama je hatariho nka treatments zo gukora zaziriho mbanza nazikora zazitariho gumiza munza wa piggery nashanga ndeba feeding the first one in the morning umukasheshe ngwe no feeding uko kubanza monitoring n'empunu zona kurebuka ngo tine mani zona zargaje ngo kushemerire kurya. Nchirigayo nza kureba bari wo muntoche na no coffee as we prepare feeds for supplementing the pigs and also the dairy. So later on za kubasha mushanju shamnana tubantwetekanisiza kama making sure ngo kimwe kirije cyo kama then hati twamara kama tugaruka mu feeding empunu na kuri sente okwa muhero. On top of that ntari hebindi bingi byo gukora nko kunagamba omwani ne kuze supervising ayo bambakora ntoche na nebindi na ne ibyanyara ine kuruka ngo ba feeding. That is just basically what I do. No murinda bunta obuyonjo bwa farm egi. Biosecurity yitu first of all twine entrance emwe controlled. Kandi tuba twine weekly spraying kwita obukoko bwona tukosa drugs ezikwita obukoko. Twaza innovations ni innovations chazi mwina farm egi. Innovation yo kubanza no realizing the need yo changing breeds zempune zitwabire twine tukashara mu kwindura tukakosa artificial insemination narsham ejiba kweta mizi kureta mizi tukaginsatinga omumpunu then ekatuzarira ubwa ebyana bya high quality byine genes zibonire kukize zikuba ziroho zikazara ibyana bikura speed kandi zikura zina man marungi.
ejo artificial insemination ninyesiga ekirinsyo mu mpuno numwija mu managing amuteze mpunu ezo sinse ekirinsya numugireberera muta kugira ngo hikahabwire bwo kuzara eyine byana berhereza ati twine abakugu ku rugambarra no bakukira kwija bakatuyamba itwe determininga ngo empunu yazahiti then tubagambira bija bagisavinga then bamara kugisavinga tugimonitoringa after 21 days kwera betara itaremere nene garuko musayiko so cycle y'empunu nene baho every after 21 days so 21 days zaho itakagaritsire itakenzire kwema biri neba yakwasize so we keep monitoring following a calendar to making sure ngu twa keeping in touch. Of course with time hariho na tests ezo kubasa kora za pregnancy test ku determine engage mpunu ya zirenda ninge taraji tuyi ateje mpunu nutwendo tushobore kwera kuheza kuzara mwagitera gomizi kuyaheza kuzara mwarebera mutobo bwana kuruga mukura kozo ndushuwa ngo tubukwija bukushana nito bwito bwanacho no mburebera muta kurango bwakora mwabihamwe cyo mu Rwanda n'indisa yawe atobo bwana hariho concentrates tukosa specifically bwamara kuzarwa tuzifeedinga za nyina kugira ngo zigira amashirika mingi ubwana bukure bw'inamani ico nico kubanza aha kiro ca kabiri ubwana kuba buzirwe ubu kuba bwa buryo buhaya tutakwenda buryo buhaya twenda bo bwafatening ubwo ntubaraha zibendaho zikura speed zikirya amashirika healing process ne yanguha ubu bwana bwarahwa bukira ubuto munonga bukira konka then tuzitera ebikatu originally bikambikorwa abakugu konka hati nito twibye korra bwa experience kure so tuzitera ebikatu yo ku boostinga immunity na no kuribuka ngo bwakora bw'inamana nko kubushemerire kura so okubugumana ubukura nikwe tugumana hindura aha kacha concentrates ekitkuhereza so kunabwo kubukwika kurya ntuburetera pellets nabukura bw'inamana ahibwo kizemyeze 3 ati tubuteka general feed formula empunu zawo na rastari za burijo nuzirisachi kandi nikikachi empunu Echika breed ezeza brown estwareba nabazeta Durox ezinde ezazine brown na white no cross za large white na Duroc so ejo breed ne gaheru so okureta breed za heru ntiyamba kuba zone zikura speed kutizeze zitu za kuno zikura speed zorrajo bwana bwazo nabwo bwana bwazo bukura speed nabagira ngo wano nditungo runji no rebera ari nyina yaberu nunji nitungo nritekwa kuba ribonire yego ati sheze ndi atazukwija kuhinduka umuntu yazo nizirya nkeze zite za burijo ninga hine ebimukuru zirisa kuchira hazitwe za burijo abwo nke zite za burijo zitakagomoka kushana nkeze ati nizirya nkeze zite za burijo konkajini zazo nizibazine ejo kweta feed to meat conversion ratio ya higuru so nozaha emeneke ya burijo konkani ombere gwazo nugora kuzihinramu into enyama ninga wano ndezare nera kukakura ombere gwayo nugubasa sustaining agenda gukazara ubwana buri healthy ukakura bw'inamani turabiro management yempunu yonka kurga obuyatwara kusya aha kuzomu katare ya empunu kwe kumara kutwarenda ntubantu manyangu twine records we keep the record so netwara ameza 3 nisandi 3 nebiro 3 average so either a week before or a week after within mweno mberebyo so kwe kumara kuzara ubu bwana tubutera ebikatu ebinagamba byo kuboostinga immunity yo bwana na nyina nayo tugitera kugira ngo infections zitakaje affecting omnyenenda for the following pregnancies then obukuba bwamwenda kora haturahwa ubwo kushara emitsira tudishara emitsira tudishara bwo kuba buhunobu nubukunda kuzana kurwana so kuba n'uburwana eje mitsira ko kubutadishazireho nubwija bweruma bugiruma so ato kwiringa kwa yo kuguma so tugitubyaho kugira ngo ekaba migufu chances za zebironde byo kubaho zubura kubaho so tukimara gukora ico hatu remaking ashwang za feeding aje
mpaka zihikiza amezi abiri nituziwininga ofa amezi abiri ziba nizo zacu zicuka amezi abiri zikimara kucuka amezi abiri hati tuzigarra concentrate ezindi mpaka amezi mukaaga obu tukuba twine kuzishohoza konka ekihangwa hampunu n'ebintu bishatu ekyokubanza ni structure yayo ahekubeera hiine kuba harimu bedding nungi ekyakabiri n'emere yaryeta akuba egyo emere nedetermininga munonga aha health y'empunu ekyakashatu n'amaizi constant water supply n'omubiri gw'empunu nigukozesa amaizi mingi munonga so neneetaaga ebe neebaasa kufuna amaizi ahera agendere ahera mwenu kitagigomera kunywa amaizi gabe gariho nikyo mwareeberamu nipples ziine constant running water. Hatshi tiine wagira ngo nokoresa artificial insemination hiine challenges ezimwabwine omu kukoresa artificial insemination. Hati artificial insemination ine challenges z'amaani ninkibiri nk'okunagamba nenerigambara previously beneba neriga Kampala so distance ebiri ninga obundi yaza kutwika kunu eba ya empunu yagurikize yargira omuhiti so okutiminga that ebizibu birimwe nebiri omu artificial insemination kyokubanza n'okufuna omukugu owahihi orikurahuka kwija kureba egyo empunu akagisavinga including transportation nakinaki then ekikurataho ekizibu n'okudetermininga egyo empunu obweri on standing heat akuba noine kugisavinga eri standing heat wa muntu yanabaasa kugyemera kuba eri heat yanenda kwema ekitukweta standing heat omuntu nanabaasa kugyemereraho akareeba yayemerera ready to conceive so niho bakureta so ejo time frame ya standing heat normally nene lasting about 12 to 18 hours so no nangu ninche which is hard to determine. Hiine ebindi ebizibu wabwine omu kurisa empunu. Ekizibu ekyokubanza n'emere prices za chachu nizitemba prices za concentrates zitemba obumwe hakibarukaho endwara okwo aheeru tuba tutiine kutukuzibona because nitukozesa concentrates kuba zirigira aheeru. Ekyakabiri obutare buturahare n'obutare twineho akatara kiitu aha farm kitchen konka obutare obundi nibuba buturahare kandi supply yitu neebera mpango. Ekyakashatu n'oburwire nakira kuba outbreaks za swine fever so zihindura the whole idea ya piggery project tokuguza mpunu tokutransporting feed zayo which means nanamizi nigija gaguma transporting because waba naza kwija kuginsaminatinga nayi nahakurga so naharo scale na wahakurga ntabasa kuba ineryo endwara ninga gihe kunagitwara hanze so nzezo mainly challenges ishateze kuchira kuteganisa. Ohireho concentrates hiine ebindi byokurya ebimu kugiitamwa mu kurisa empunu zanyu. Empunu ziitu nituziha supplements konka supplements ezo nitukozesa ezi natural nitukozesa nk'ebikwijo akuba tubyeinire tubyehingiire so empunu nizikunda ebikwijo neri nka delicacy nk'omuntu okuwa kugira tukandyeho ka cake ninganywa nk'akasoda so ezo ni supplement yokubanza tuziherezana n'ebibingo ninga ebinyansi ordinary then n'emikamba konka egyo neri mwenu tuzifeeding emirundi ebiri so ezo supplements nizija during nka lunch time sha mushanju sha mukaaga. Omwizoba empunu egyo nerya ebyokurya birikwingana ki? Average empunu nerya kimwe ky'ikumi kya body weight yayo kimwe ky'ikumi so which means erikuba yanesya kiro bishatu ntugihereza kiri 10 za zemere breaking down erikuba nesya ezo kiro either nebe inenda ninga erikonsi ninga mazire kuzari erikonsi so kwe kuba neyonsya kibanchimanisa nene itagamani mingi kuorra abana beine ninga so ezikiro zezikusigarayo nitwija tuzihereza supplements. Farm ege ine record keeping ine bitawa byayo no mubika ebitawa byanyu ninga share records za farm ege.
family ine accountant ari kwija ka following ariko zeze kuba tukipingire ibitabo tibyine na following abesinzira kuri farm ya ni running nko kweshemerire ku running twinona na abakozi aba trained abitweta semi skilled so no bamanya what to do with record keeping kandi tuyamba ku monitoring nko kunani ngambe bro ameza 3 sandi 3 kunani ngamba ebyebi byona nibani byetaga records twaza environmental protection numurinda muto buhangwa bwensi farmeji nko kunagamba ne projects za apiary is one of our projects is kurindwa buhangwa otherwise zo enjoti zakubezero echa kabiri no forestry even though the simplest that we can do ejifamu hino kwer kuyamba abantu abajahingurize kandi bayambireta yani ejifamu wari mnonga ejifamu ni supplying products nkamate ni supplying amashomero gona gatwehingurize twareba hina twinentoche ni supplying neighborhood then ne providing emirimo to immediate neighbors kandi ne supporting akoba hatinka nka twatwininka nka vaccines kuba turesire ubwiro bw'inke zente tukira cooperating na ba farmers abamwe kugira ngo tu vaccinating twena hamwe aha famu mwine variation y'imwagisereho twareba mwinente mwine empuno mwine bome mwine byenyanja mwine njoki ine ekiteka teke cy'umwagizire ngongera ha fameji we bare mnonga ati niza kugamba aha farm twarambaraho farm kitchen buri product yone itwareba farm buri itungo ryona buri wija noza ya farm kitchen bari kutebekanisiza ejo niyo first itukora nka value addition whether rabbit whether na wijo n'abantu nkamagana buri mukajangwe ente no mujumara tujitwara hariya tujibaga na mwagira n'umwenda kubahereza ka experience bari batakumanya ibyo kubaga naci bijana baje tebekanisiza nko kuba kwenda oyihire hecho twineho brand yo njoki itweta Wild Bees Uganda yo processing obwoki buri pure buri organic kandi tugumza mutukora body lotions na hand sanitizers supplying just to tegerize certificate kurgo mu UNBS konka we are working under URI. Yes. Numutunga mutakatareke ibintu byanyu twine emikutu ya social media echo ncho kubanza echa kabiri twine tukozise mnonga every current ka social media mnonga because we are attracting another kumanya the local ways za communication so twine ka farm profiles twine the displays of everything that we do social media family involvement family yawe ne yenyigireta omu family we bari mnonga kuko nanacigambire abazire bitu nibo babire no running a farm hati itwabana nitwe turigo mu management ya farm a family nitura honana mukuru wanje so ebintu running am konka twino ho mukade witu when supervising ebintu emwe then nanye supervising ebyinji because that is my responsibility now twaza farm access hatika tujere nguninda gamba ranyanda kwika system farm ninje manyanda ni manyanda ngweri yo muri question age ninje shikahonda echo kubanza cyaryo nanko kunana agambire social media za Google Maps ukateka mu system farm neza kuretera location yo mwanya ugo Google Maps kurete mpaka ico nico kubanza cya kabiri twine signposts ezitwehingurizo muri bugonji hii na nursing college hii na church yitu na secondary school haru signposts zitu so wakubasa kwiziraho kumanya system farm twagamba challenges konka twagamba hazero kuteganisa empono zonga so katuza overall challenges za farm ne challenges chezo basize kuvuga na farm
challenge mpango inarebere ni lack of skilled labor. Kufuna ba veterinary doctors bari on set kugira ngo wafuna challenge, for example nkente agira complication no mukuzara nikigumire kufuna omushaho ariho there and then. Konka once in a while nibaba bariho nababa bataruho umwe tubyekorera kuba hat experience twagizire. Challenge kurataho ni price fluctuations omate omuntoche. Then challenge ya kashatu ni changes on seasons echanda jure tiza kwijija nyinji. Then ya kashatu ne noburwire, which goes without saying, really mbazgwente engoha zibire ngoha konka ntugeza kuzurwanza nko kuchukubasika kuba mbaze yuko jesate chine manka nkeyira konka ntugeza kuzurwanza nko kunagamba. Ateze ngo hiwono ijezo rwana sota koze mbazi yabeta chikora iwa fame ngo hano jirwana sota. Omushaho witu katugira ngo tubasa kuzita twatkozise ombazo kwita external parasites. Gunta kwenda kugamba nkanu bagweta enewe kangambe nibagweta ivermectin. So once in a while naija tutera ivermectin ngo hazubanza zafa. So every 3 to 4 months and want to take ivermectin in kadozi. Then on top of spraying every other time, every week. Katureba hantase ya farm. Ryaza kurenga kurwa mu gasheshe kwikomwa aziwe sandemwe ukwezi no tasyota. Entaske ya farm, for example nko mate tukabe tutasya every day. Konka tuzu quantifying on 15 days a monthly basis. Because kuzukubeza buri zoba value yazo tekurebuka. Konka noza kushanga nko kwezi kwa turiyo million nkishatu ina depending on the season kandi ezo zirigeza amatezonka. Twinihona na project ndijo ya cattle fattening ya bull fattening ayitukugenda tukareta minyeto yobunimi then tukajifatteninga ninga zenye na just zirizo kufatteninga zamara kusiba tukaziguza. So na ejo ni raising a sente nyinji mnonga yo million nk'ikumi per month. Then yempunu ejejo ne season konka hariho season ubwo kushanga twahiko million 30. Akuba nizara mukono gumwe tuzorra mukono gumwe zija ziguzubwa mukono gumwe. So kuzukuba zirezistio ni cyangwa kuguza ukafuna bulk sale. So normally tutegereza umukwa mukaga kukwa mushanju tubantu bwe twaguza then na Christmas time ezo peaks ibiri ubwe hakuba hariho ka price kanonje kempunu. Obimeshe bwo twakatanchire kutasya. Obimeno butasya tubu teka farm kitchen. So aho buri kamento bantu kaguze ntware 5 kabagire katekero ko kenda wanonda kamuchomo kaba karo kariye mutware 5 buri kam na nembuzi ziroho n'umuntu yagira ati nyende mbuzi yona. So farm kitchen nekora on order any day but on order. Ahora endere kurya kame wenda kurya cyenyanja wenda kurya akakombe wenda kurya mbuzi nebero twine no braro in case a group wants to kumaranka weekend yona away from town. Nibijaha twine rooms 15 ziri fully functional self contained. So nibija neberi weekend getaway. Farmage ry'abango burkwingana ki kandi inabakoze barkwingana cha farmage. Farmage ry'abango bwa ekazi kurenga 200 kandi n'abakozi abari permanent n'abakozi 22 then abandi bakwijamo abarijarija naki ababo they are about 30 because they come when we need them. Turukwendera natwenda otuherezo butumwa harya bagumembari wa program nabahereza bahabuzye. Ititwa Sistema Farm to believing ngo buri kimwe cyone kirunje n'ikorwa ni cyachivingwa nico kurebera twineho projects nyingi
ezikubasa kureta entaasya. So owakubarwa ko ari kuteekateeka ngo obuhingi tuburi mu sente hati kwija hanu bwo kureba ngu kwenyini obuhingi n'oburiisa buri mu sente. Kandi na n'ekindi ira okuriisa kukaba kuri kw'abantu ababire bari nk'abatashomere nk'abari barbaric kind of. Konka hati obuhingi n'oburiisa niyo backbone y'ihanga ryaitu, hati niho sente ziri. So ntugezaho kuzitapinga from all angles. Twine nco nagambira ngu twine oburaro, twine farm kitchen na gardens, then twine na the agriculture business. So nomare tuba twine n'abajungu bakuruga heru bakwija kurambura n'abamwe bamaraho amezi bakwega omu Africa, omu Uganda ninga mu Western Uganda. Abantu nibabaho batafamu nibakora ki nibatunga bata nibaexistinga bata. So abaryo ko abacerirwe kuzo mbyo kuhinga no kurisa tubehanandiriza ngu bije bege barebe ebintu ko bikorwa kandi badiretse bahaganirwamo. Yebare kutayisa famu ya mwe bare kwija kandi mugume mwije. Aha Stema Farm twarebaho ebintu bingi ebyo muntu byashimiye kuba nahinga ninga narisa aha famu ye. Twarebaho empunu emwe yaneremera omukilozi nka 300 nka bishatu. Haza empunezi tubiretakarebere AI artificial inseminations nezikanya munongo mu mpunu. Konka hatwareba abakurisa empunezi batugambira ngo okuzarisa nibakoresa artificial insemination. Ekine kintu kisya omumpunu tubente tuzumanya omuntu tuzumanya omugana batungo konka tibiretaka manyira ngo artificial insemination nayo mumpunu yizeremo. Webare iyo wagumananye aha program yo buhingi n'oburiisa. Omuhereza nasigara ndi Privence Kampur nabanyine Asaf turi ahebwa aha kamera tureba no rwa kabiro rukwija Shahina Ezekiro.